Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin, papagayam, inta iba sa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numan nagparabor ka, rumangay ka, tulungan ti padam a tao, kat tulungan na kamat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Nana Minda, da kayo matgayam. Wan Vicky, imayak ta umay kakumadamagan no nawaya ka intun Sabado. Ha? Uwan, Nana. Awan mo't papanakitiday dyan nga aldaw. Apay ka di. Tangdanan kayo kung mga agpuros itinatang amula ti asawak. Sige, Nana. Umayak. Mabitla ang Vicky. Mga no dapay amo makayat na matangdanan. Ngamin, di tay kabailan day dya alapasan iti agmalem. No datayo laeng kadaleyo. Ni Dora, Nana. Dumagas kayo di balayda. Takasari tayo. Sigurado akayat na day jay. Anya ka diti iparamid yun itong Sabado, Nana Minda. Agpuros tayo kumaitimula ni Leo anatang, Dora. Sige, Nana. Umayak mat itong Sabado. Ay, un gayam. Agbalon kami kadi, un no saan. Saanan? Ilutuan kayo iti pangaldawan nyo. Sige nga rin, Nana. Agyamanak. Agyamanak mat, Dora. Sige, inakmatan. Namnama agtiyo umayo ka ni Vicky intun Sabado. Siya akong timapan ije garden, bakat. Siya akong timapan tumulong kada Vicky. Ay, saan? Umayak mat. Iti kasta, malpas adagos. Saan kunak mat? Asikas wamlaangan timakan. Agluto kan iti pangaldawan. Ay, umayak mat. Agluto aktulaangan intun madamdama. Sayang ti oras, Leo. Sige. Umay ka, ngam di ka kumaagbayag ijay. Panunutam ti kanan tayo. Nakababain mo at kadakwada. Numaladaw ti pananganda iti pangaldaw. Siyak ti makaab mo iti daita. Mapantan. Isupay jay mapurusta. Nagpara mo ti darang ti init. Marud. Oras mo't ti pa nagmemerienda. Ngamawan pa'y mo't ni Nana Minda amang itulod iti meriendaan tayo. Uray danumla ko ma. Ay, mawawak ka talagan. Uray siyak. Dandani pa'y kit din agalas 11. Awan pa'y mat. Ato yan ti meriendayo, Vicky. Dora. Agyaman kami, Nana. Nala, awatam da ito'y danom. Dita kayon po ti kamatis nga uminom. Di kay mapaanan ijay sirok ti kayo, tay supay jay minuto apan nagnayo. Wala na. Anya matanda ito apa merienda na. Danong lang, idinto ta mabisbisin kami. Jakla ko man imimay. Oh, Dora, ada ka di ibagbagam. Ay, awan na. Awan. Sige, panawan kayo pay. Saya atin nyo ti agtrabaho. Dani agalaunan. Ngam saan tapay anangal daw, Vicky. Un nga rod. Anyamot ta ni Nana Minda amanangdan. Nagladaw mo nga agpakan. Mabisbisihin akon. Ay, un nga rod. Danong lang ang jay impamirienda na itay. Sa ita, nagladaw nga agayab iti pangal daw. Ay, naadala ko masabali apakitang danan. Diyak ko man imay dito eh. Palalo mo't ni Nana Minda. Bisinan na mo't tagiti tangdanan na. Noawan pa'y lang aging gainton alauna. Talagang agawid akon. Ay, mabisina kon talaga, Vicky. Uray siyak mo ta. Agawid talang, noawan pa'y nga gayab. Makaammo ditan no makapungtot ka data. Itatanalpas kayo na nangal daw. Mabalin yun amapan ituloy ti agpuros. Ha? Payakas lawas daaw ka, Dora. Kayat ko amalpas adagos, tama nga no agtudo intun malam. Ay, unay kan Minda. Saan dapay ang nakapalpal pa? Kalkalpas dapay anangan.
ngam ibaon mo idan. Ay sumardang ka man si Kaleyo. Ala, ing kayon, tapno masapa kayo amalpas. Wala na. Sige, mapan kami. Nagkapuag ka jay garden, bakit? Mabalintan ti agapit inton bigat. Kasta ka dilakay? Ay na, nagsayat no kasta. Kat ando ka di ti mapuros? First gather pa ilaeng, nga nakita kat adumat ti maporos. Ay na, sapay ko matamatsambaan ta tinangina a presyo. Tapno damot sukat ti bannog ta Ay katuwan bakit? Sigurado day ta. Ay, un gayam. Mapanmunto man kita ang dadura kin Vicky. Tangdanan ta inton bigat. Saan tamot akabailan alipasan day jay, no duwata laeng. Sige lakay, mapanak inton madamdaman. Oh, mare, may kakadinton bigat. Wan mare, apag iso, awan papanak. Agyaman ako, unay. Kunaklakit din no awan maayabak. Ni Dora, siguradong awan papanan na day dyan ton bigat. Sige man nga rod, mare. Barang kayat naman ti umay. Ay, wan gayam. Agbalon kami ka di, mare. Saanan, mare? Ilutuan kayo. Ay, sige, mare. Agyaman kami unay. Umay kayon, Vicky, Dora. Mapantayo di kalapaw, tagmirinda tayo pa. Nagsapa mo't tanday ta pamirienda pare. Karugrugi mi pa ilang, ngam agpamirienda ka mo't tanadagos. Wan nga rod. Wen kan may isa, pagin inanaan nyo, tanay, nagpudot ti darang ti inay. Sige pare, sumaruno kami. Naimbag pa'y dito'y apakitang danan ta, Vicky. Nagsimpat daklara nga agasawa. Awan mako nakadakwada. Wan nga rod. Sana kas kanina na minda. Kuripot. Di na pa'y panunuton dagiti tangtangdanan na. Nagladaw nga agpapakan iti pangal daw. Wan nga rod. Kantijak kayat kininanamin da. Kayat na nga aggaraw ti tao akas lamaki na. Di na tayo pa'y kayat nga ginana. Ure apagbiit lang. No agayab tumanan, jak kayatan timapan. Ay ure siya. Jak mo't kayatan timapan makitangdan kan kwa na. Maparigat unay tibagi. Urayan talangan nga agayab manan ni Marie Clara. Dito'y tanton umay. Bayam ni Nana Minda, tabukudan na di trabaho na. Ay na, Mari Vicky, Dora. Sigud akas diti ugali ni Nana Minda. Istrikto unay kadagiti tattao at ang danan na. Iso nga rod ang nagsaritaan mi kin ni Vicky. Asaan kamin amapan makitangdan ijay. No bilang tagayab manan. Amangan mat no siyak tiguraon na iti dayta. Awan maaramidan na Makamo kaming agpili no sa dino ti kayat mi apakitang danan. Siyempre, pilyan mi mo't ati papanan mi. Immanugot kami la idi, gaputawan da duma apapanan mi. Ngam ita tagayab kamanan, mare. O dito'y kamin. Sa bagay, adda-kada kayo dayta. Ay, unay mo't ngaminan ni Nana Minda. Iso nga awan ti maayaban na, no kasi nga agkasapulan iti tao. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Istriktuan na launay dagiti tangdanan na. Pasensya kayo Nana Minda. Ngamjak makaumay inton bigat. Ha? Nay, sino nga iti kadwa ni Leo nga agpuros inton bigat? Ni Vicky nga ta. Saan matla ang makaumay day jay, Nana? Kadwami ang mapan makitangdan ijay ayanda pare Noel inton bigat. Anya? Mangsapul kayo langan iti sa bali, Nana. Pasensya kayo na. Ngum adamot papanan mi inton bigat. Siyak, ti mo na mangayayab ka da Vicky Candora. Ita, inayaban mo't ida da Clara. Ay, Daytan ti ibagbagak kan ka idi paylaeng, Minda. Istrikto ka nga unay kadagiti umay makitangdan. Anya ngay ita, awanen ti maayabam nga agpuros. Awan mo ti madingay naramid ko kadakwada Anya nga awan, kat no nagladaw ka nga agpakan iti pangaldaw. Di ka pa'y agpamerienda. Di mo pa'y kayat nga aginanada, nga ure apagbiit laeng. Ken maysa, ure kalkalpas da anangan, kayat mong agtrabaho da adagos. Anya? Isu apilyen da ti papananda.
Jay amuna at taripatwon anasaya at titangdanan na nga agtrabaho. Amumat, naanos daklara nga agasawa. Isu nga ijay tinapananda. Ay, nagadungay bagbagam. Sikan, ti mapanagbiro kiti umayagpuros. Sana mabalin ang mataktak ti panagpuros. Naggapuak ijay balay da Dexter. Kinasaritak, ngam saan kanu ama kaumay. Imu nagayam anapan ni Noel ijay balay da idikalman. Ijay kanu ayan da Noel ti pakitangdanan na. Anya? Napanak mutlaang ijay ayan da Tony. Ngam ijay mutlayan da Clara ti papanan na. Nah, kasanong dagiti mulat ah? Mauberton, no saan pa'y amapuros inton bigat? Ano santan arugyan, bakat? Anya ngay, awan mat ti maayaban. Uy, agsaga na kanyak na diya, Clara. No anya launay ti impakan na kadakwada, tay jay mutan ti papanan amin ang matangtangdanan. Ala, huston minda. Amum to mutan inton sumaruno. Awanan kayo iti bain nga agasawa. Gapu kada kayo. Awan nagpuros iti mula mi anateng. Mabitlaang nanaminda. Di kay maawatan Anya ka diti bagbagayo. Siyak, ti mo na aman ang tangdan kada Dora ken Vicky. Kastamot tanda Tony. Ngam apay nga inayaban nyo pay laida. Nanaminda, saan mi mat apinilit ida? Iso adi kay kumaagungat akasta. Kan may sa, ada kadakwadan niya agpili, iti kayat da pakitang danan. Naalas ngamin ti ugali yo, nana. Ha? Iso adi da kayat tumay makitangdan kada kayo. Anya? Day tati ka na yun dang ibaga, nana. Da kami ngamin, tartaripatuan mi ida anay bag. Pakanami ti usto. Paginanaan mi ida. Kan saan mi nga apuraan ti garaw da. Anya? Iso nga awan basol mi, nana. No apay nga awan ti mayat ang makitangdan kada kayo. Oh, apay akas to tilangam anagawid, minda. Naamiris ko dagiti bindot ko. Gapo ka dagiti imbaga da Noel kan Clara kanyak. Ha? Husto dagiti imbagada. Saan anasaya at aramid ka dagiti tattao at ang tangdanak. Isu nga awanan ti mayat nga umay, nga uray ibagak anayunak ti tangdanda. Anya? Mababainak itan kadagiti sigud at ang tangdanan ta. Nagrunak at kasjay tinagbanagan dagiti mula ta anateng. Gapu iti kaawan ti tao ama ayaban. Ay, agyaman aklaunay, tanakaamiris kamatan. Uwan lakay, kat ikarig, agbalbaliwakon. Agkidawak iti pamakawan kadakwada. Gapu kadagiti naalas anaaramid ko. Idi agpatpatrabaho ta. Minda, daytoy ti kanayon mo alaglagipan. No naparabor ka, rumangay ka. No managtulong ka iti padam a tao, tulungan da kamat. Rumbang laeng nga agbalin ka anasaya at iti padam a tao, tapno saan da ka aliklikan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.